nije dozvoljeno samostalno tumačiti Bibliju. Ok, jel ti možda imaš manje od 10 godina ili možda nekih mentalnih problema ili si, što bi rekli, spor? Amerikanci jako su te lagali, jako, a ti si im poverovao, nisi trebao. Ili ti je to možda samo izgovor za tvoju lenjost? Ko ti to rekao? Tu u Bibliji uopšte ne piše. Slušaj, znaš ko tumači Bibliju? Sveti Duh koji je u meni. Pošto sam nanovo rođena, ja sam Božije dete. Sveti Duh koji je u meni, on mi tumače reč. I on me uvodi u svu istinu. I on mi otkriva šta će biti. Tako da moli se ti Bogu za nanovo rođenje, ali ako nisi nanovo rođen, nećeš završiti u očevoj kući, što znači da ti je odredište tamo gdje je škrgut zuba, gdje crv nikad ne umire. I nek te Bog blagoslovi.